Party. Arngut ki kertong na Maution Road constituency kata ubah kodang Rashir na kaseng Indian National Congress bat ubah Sranli Rongrin na kaseng United Democratic Party kila lej bantep kerteng mentakasngi. Yakini Arngut la senran lang da kinong kershan bat kinong elam jong kaseng bat kila penpau bat kidon ke Jinkerman ban poi syakatong. Habayakren bat kilat batai kubor hadin bat kila dep bantep kerteng kini ki kertong kila penpau yaki laki ya laki jong kinong rim bat yaki matre kam bahakamat. Sekri kikam pajak ketong bangan pendek kareti ke dustur yang kasih arah. Pasing kongres ke platbor mencua nilai menta ki baru ki parti ki pek ke parti kongres nama ke parti kongres kalong kakam kalong ke parti nasional kebala ya kaban sekri kambai ki pajak. Kajing duna ki nongtrei ki ba pendit penbiang ban lam nanti ya kini ki jingi jongi ya kita nong kandong bat kam tambe ha kabdei bat ki kam ki ba yadei bat kalap pendroi ha ki jaka jongi kalong ka duna sepa pelat bat ngej ba kane kadei kajing duna pelat kinong yalam haban yalam ki sinong kita ki jongi bat kajing khia ki jongi kanang ban ka por se ka por Kibahayeng